Shalom. Shalom. Semangat dulu. Tapi gue butuh setik nada karena aku sebelum dah. Shalom. Shalom. Sahali naik. Horas. Horas. Nampak jul sahali mewakili Hamis yang Parhalado. Na pinasangapan amang puluhan yang songoni dengan Parhalado. Na amang capen. Na barngeng ilaka. Roh bagas jor itu hatan bagas sadarion bagas sanghai pason dinalaho makubasi maposo bulung di hurata. Nah berjalan sehari bandung mulai ade Hamis yang kalangan salhut Parhalado iaka anggi nang pinariboto di bagasan umbastikyon Totong di bagasan hai pasun hamu akan di akaito ro tu bagas jor itu hatta ima dinalaho patuduhon akka haporsel muna namanjakon haroron isibalua di bagasan muluta di bagasan gantiki tarlumu bima di bagasan botari nalam bokon yang nalambok na pinasahan di libata di mulutnya totong diramoti kita di bagasan las meroha. Jadi horas madilamu akan ginang itu. Selamat datang di rumah Bapak ini, di rumah Tuhan kita yang kudus. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai juru selamat dunia tanpa pandang bulu. Dohon di bagasan pormin nalang pohon akan gi akaito molo tapamanas yan tema ni natal na posunuon ima ni natal surat di Heber di 10 ayat sadai namando manutong ma kolong miroha di dongan salinay tadog manutong ma kolong miroha di dongan berarti holongon ikut taulahon ma holong songon holong agave idongan kenapa songan idongan jadi molong-molong holong rohanta tudongan songon subtemena kinon adon masih holongan dalam arti belum masih holongan ini ikut jumodo detapat duhol dihadirota renta laho marhobas tu bagas joro itu Tuhan ta songon dia me na parjolo ta ikuti mantong songon dia arahan barang ak keperjabitao di ak Parhalado di bagas joro itu hatta ro tu bagas joro ima dinalaho manangihon pamuji pasangan kuar di debata na parjolo tu parguruon itu kan ikon rentamanya kalau kami di bagasan berminon sunmanyan bu nasmiroha ramai kita goda alai walau tiba saat dari perguruan ma ada mana sakit di dia di pardalan. Nah marhite subtemon tujuan tanda masih haloma kita ikut tak betul detong kalau teh Tuhan nama jolo so bukti kasih bukti holong kan Allah sudah pemarede ala sorong pernah kusada Allah sudah dah Allah sudah marguru ala sorong musik alai marhite di bagasan porminon marhite natal ton natal naposo remaja patugonon tumba tu hari ke depan lebih semangat lebih kokoh lebih manotong mah songo dia akan atau lahir di bagasannya sendiri di arena sana. Jadi salina urut kami horas wali amu kanggi do itu tadi mati mana talto jala ta putih-putih himan non songo dia do alumni parnatalanta di bagasan bornino jalan non Usipul ibadah Natal ta marlelang romo kaki unang adong nang mulak nate unang jodong nang mulak non rak manupahi manita dulu teh dah ate akan gitu talu sejetong ate akan gitu rak manupahi manita
kemudian na pinarsinta mo na oti dia isa tetek na oti pena molo si manetek lam pedang doi. Jadi horas marita saluna horas Ora.